iti masakbayan. Jak kayat tinakusit, kan jak kayat tisadot. Wen, madam. Kan jak pay kayat tinarawat ababaunan. Madam? Nalawag ka di kan ka tinangag mo? Wen, madam. Sika ti sumukat ka ni Bakat Linda, gaputa dinan ka ba ilanteg trabaho. Ag tinulong kayo ka ni Angie ti trabaho di ti balay. Tati kayat ko, nadalos amin asuli ti balay. Nalawag ka di? Wen, madam. No adda madadaal mo agamit di ti balay, ikisay ko iti sweldom. Nalawag? Wen, madam. Nalaing kamat gayam nga agluto, Felisa. Naimas day tasidaan alinuto. Sigurado ang magustuhan dagiti amo tayo. Asino tinangisurukan kay ti panagluto, Felisa, balasang kao. Day di nanang ko, nana. Isuda iti day di tatang ko. Dayte, kayat mo asawan. Pimusayan dagiti dadakkel mo. Kasta nga rod, nana. Nagsinnaruno da apimusay. Kasta gayam. Agmay-may sa kagayam, friend. Wen, Angie. Ala, anya nga rod. Kasta talaga ti bihag balasang ko. Agturong tayo amin dita. Nana. Ala, awan sa bali nga aramidem ita, no diti agur noong, para iti masakbayam balasang ko. Wen, nana. Dito'y tapay laang paraangan, Angie. Kadwaan nak dito'y tagpaangin ta. Wen, Felisa. Ay, oray siyak. Sa anak pa'y makaturog. Ay na, nagmayat ti puloy ti angin ita Wen nga rod. Oh. Ha? Sir? Nangigak iti naman tayo at siya. At to'y, sagagay sa tayo. Thank you, sir. Agyaman kami, sir. Diyak makaturog. Iswa, rumuharak kumaitay. Hanggang nakita kayo mat dito eh. Iswa, nagtimplak iti inuman tayo. Naimas, sir. Ag-istorya tayo man kidi. Kaya't ko maamuhan ti may papahan iti biyag. Ay, no siyak, sir. Ay, nakurapay lang ti panagbiag me. Kat, siyak ti katulungan tanan ang kuntatang ko para iti panagadal dagiti dua akakabsat ko. Sika ka dito inauna? Ay, uwan, sir. Kasta talaga nagiti inauna. Isudan ti agsakripisyo para kadagiti kakabsat na. Kat nagasat dagiti kakabsat mo, gaputa na saya at kakabsat na. Uray kayat ko ti agadal. Angam, isudalatan at ti ipang pangrunak, sir. Nasaya at kakabsat, Angie. Sikahin mat, Felisa. Anya mo ti kasasad mo iti biyag. Agmay-may sa akon iti day ti abiyag, sir. Kat pagyamanak laangan, tanaawatak di ti balayo kas babaunan. Agmay may sakan nagbibiyag? Adak iti second year college, iti pimusay ni nanang. Iti day tamat la atawan. Pimusay mat ni tatang. Kasta gayam. Iti damo ang nagpaayak ababaunan. Kaya't nakagundawayan ti amok alalaki. Ngam nakatarayak. Saan ako na nagsubli ichay? Agingga, anaawatak diti balayo. Nagloko mat na itang amo mo. Anya tinagan na. Tanasken ang maikan iti leksyon. Saanan, sir? Bayan yun. Saan na pali? Tawan dakas ang napasamak kanya. Sigurado ka? Wen, sir. Ti pagyamanak laangan iti apo. Awan dakas ang napasamak kanya. Ay na. Agyaman makaturog ak matlaangan. O sige, maturog kan. Kandi kan natagari. Tamasinga ni Nana Linda. Itay pa'y anasingaak. Ha? Nana? Di ka pa'y lagayam nakaturog? Nalukag ak itay simrek kayo.
Pasensya kayo, nana. Ala maturog tayaon, tamasapa tayo pa'y nga agriing inton bigat. Wan, nana. Bakat Linda, kaano ka pumanaw? Ha? Carla, madamati armusar. Mabalin ka diya sana day tatisa sa wumiti sangot. Ita lang amin na nalagip ko, isa dinamag ko. Ken may sa apay nga agikat ni Linda. Kaya't matiksa pa'y ngagtrabaho. Ay, diyak kaya't anti bakat ababaunan. Iso nga rod anangalak iti kasukat na. Iso ni Felisa. Saan ka pumanaw dito'y, Linda? Siya kon timakamo iti sweldo. Senyor, Ha? Da kayo amin ababaunan dito'y balay. Manipod ita. Siya kon timangted iti sweldo yun. Adya ti kayat mo asawan iti nasaom itay? Asi ka ti makaamo iti sweldo dagiti babaunan, Flavio. Siya kon. Iti anyaga po. Basta siya kon. Awan ka di pa nagtalat mo kanya. Nasaw kanyak ni Angie. Adi mo kanuit ite ti usto asweldo da. Nang runa pa'y nga rod, agpapaadal mo at iti kakabsat na. Anya? Laglagi pam, ano awan da babaunan. Awan ti katulungan tayo ditoy. Tasika, awan ti among aramiden. Nudi ti mapanaglang ay. Kasano? Di mo mo't kaya't at tumulong ak iti negosyo. Gapu tadyak magustuhan ti ugalim. Kanayon mo nga ungtan dagiti empleyado nga oreawan mading araramiden da. Dayta ka di atalaga ti rason? Wano, at dakit di mat relasyon nyo iti sekretarim. Niya. Ay, bakit kan? Agbalbaliw kan para iti masakbaya. Masakbayak? Anya masakbayak? Kat nasaliwanwan mo tibiyag ko. Ijay langit. Ada ka di masakbayam nga gururay ijay. Anya? No nasaya at aramid mo dito irabaw ti daga. Sigurado. Nasaya at mo ti masakbayam ijay langit. Ang amnuawan ti panagbalbaliw mo dito irabaw ti daga. Sigurado asaan nga ijay paraiso ti Diyos. Ti pag naedam iti masakbayan. Anya? Isungag balbaliw kan, Carla. Naimbag man ta kabaulan nyo ti agisursor iti lako yo, nana? Wan, balasang ko. Sana bale, tamag-atang mo't amin. Kan, presko, dagiti lako yo. Pudno day tako na ang balasang ko. Oh, adto'y ti ikan aginatang yo, babalasang. Ay, adto'y mattibayad mi, nana. Agyamanak. Naimbag lakit din, tada kayo latta ti mangbusat iti lakok. Swerte, ti busat yaw. Talaga, nana? Wan, babalasang. Ano kasta? Umay kayo lata dito eh. Tagumatang kami iti lako yo, nana. Apay ka di akanayon kayo agumatang itilako da jabakat kat nakangingina. Kasla kwartayo ti gatgatang yo ah. Ngamin, madam, kayat mi atulungan ni na Dominga. Iso agumat gatang kami itilako na. Ngamin, presko dagitilako na. Ngamin, numapan kami pala ija palengke. Iso pala taktak me. Ngamin... Somardang kan, Angie. Mangrugi ka man ako nakon. Nasken nga ibinsa-binsak, madam. Tapno maawatan niyo. Taan niya ti kayat mo asawan? Saan ka makaaw-awat? Winmat, madam? Anya ti kunam? Ay, tikunak, madam. Nagpintas ka. Iso adi kan agungat pa'y tapno saan nga agkurat-rat tarupam. Anya? Ay, sige madam tain naktulungan ni Felisa ije kusina. Ilutom mi man ti ginatang mi nga ikan. Sinigang. Ay, jak kaya ti... Pep. Naimas ti lutuan mi madam. Di kan kumontra.
Apay adi mo ngamin inuray ni madam amang ibaga iti kayat na aluto ti ikan. Kinatsin ko idi agsasao. Diyak kayatin adeng ganti ibaga na pay, friend. Anya akinats in. Di na pay la pinalpas ti ibagbaga na, ngam nagsawa kon. Kasta? Ngam apay adi mo pay denggan ti ibaga na. Kasanumat ngamin. No naluton ti kayat na, pagamwam taagungat. Arumbang kano asaan akas jay ti linuto mi. Tadi nagayam kayat. Anya? Iso adjakon kayat adenggan no anya ti kayat na aluto. No anya ti lutuan ta, ison ati si Dana. Ngam no di na kayat, di saan laang. Agluto iti si Daan na. Sigurado pagsasawan na ka manan. Wano kabilan na ka? Jakmot itulok kabilan nak Ala, agluto tantap no malpasan. Dito'y ang mga Sir Hubert kan senyor. Isong agawaan tati agluto. Win, Felisa. Kumusta ka, Sinsin? Itala si marungkar ka dito opisina. Uwan ka, Sinsin. Takayat ko kung mga agbakasyon ta. Nabayagan, tay naudi pa nagbakasyon ta. Sa dino ko, ma? Ijay laon yun Iti ayan ti kabagyan tayo ijay. Okay, ibagam, no ka nagbakasyon ta. Ken, nasaya no isurot ta dagiti babaunan iji balay. Tapno adagluto iti kananta. Nasken ka di pay. Agad na? Ay, saan ka kadi ang makabakasyon, ngawan katulong akadwam? Awin na, kasano ta makarelax, no awan mo't katulungan ta. Naimbag ko no nagpipintas dagiti isurot mo akatulong. Uy, nagpipintas da. Di namat kahit asawan, apagay-ayama mi da. Alang arod, agbakasyon tayo. Sige, iho. Awan ba ko nakititay ta? Isurot mo daan, Chicken Felisa. Tapno makaaliwak sa idamat. Naglalaingan dagita babaunan. Mama, kasapulak ida. Asino ti agluto iti kanan mi kani kasinsin Frank. Nujak ida isurot. Nukas na garod. Nas ka na makisayan ti swelduda. Tasaan mo't aditi balay ti pagtrabahuan da. Ay, unay kan, Carla. Talagang awan ti panagbalbaliw mo. Kasanunto nga tati masakbayam sa dilangit. Day tamanan ti ibagam. Mama, no kayat yo? Sumurot kayo mat iti panagbakasyon mi. Agaliwaksay kayo mat. Anya? Saanan? Ado ti pagnakita. Kala, iho, agbakasyon kay lata. Kaya't isurot mo daan, Chicken Felisa. Tapno makaliwaksay daman. Naisagana kung dagiti itugot mo akawas, Sir Hubert. Nasayat. Da kayo kani Angie ngay. Naisagana yung tirumba nga itugot yo? When, sir? O sige, urayan tayo ni Frank. Tajay van na tiaramatan tayo. Isulaki din naitan. Ala, agsagana kayon, Felisa. When, sir? Hay, dagiti agraraman na babae. Simurot nakit din ka ni Hubert. Adan sakit ti panggap na nga agpaaram ka dagiti agkasinsin. Madam, Ngamsan da nga agbindot, gaputa jak o manugot. Isuda ababaunan laang. Saan na mabalin? napintas daan Chicken Felisa, madam. Kang runaan na nasaya at ti ugali da. Saan adakes ti panagpampanunot da. Di mo iday kalintagan. Makunak anagasat ti lalaki ang makatuluyan daan Chicken Felisa, madam. Gaputa nagagat, naanos, ken managasikaso da. Kaskada kayo, madam. Uray kanayo nyo ida pagsasawan, pagserbyan da kayo lata. Gapo tamasusulduan da. Sa bale ti ugali daan Chicken Felisa. Numay sa kadakwada ti mamanugang mo. Sigurado anaragsak ka mo ilaan. Sumardang kan! Awan ka is-iskan dagiti bagbagam. Pudnot imbagak, Felisa. Agayatakan ka. Sir, di na ko maangawan iti kasta. Nabita pa'y anagamam mo. Kan may sa akla ang ababaunan. Saan ka apilita na mamati kanyak?
Pangasim ha, tadi na ko maliklikan. Kaya't ko ngay parik na ti panagayat ko kan ka. Hustuhan, Sir Hubert. Di ka nagsaupay iti kasta. Sa anak matla ang mamati. Tada kayo ababak nang. Naglakayo la apag ang angawan dagiti kas kada kami. Anak ko rapay laang. Anya? Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat amariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag. Kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapayak laang. Ikagumaak ti makalpas to iti panag-aadal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Saan na kuman arabakan iti kasta, Sir Hubert? Diyak kayat amariribok ti biyag ko. Ada arapaap ko iti biyag, kat kayat ko aton oyan. Tauray na kurapayak laang. Ikagumaak ti makalpas iti panag-adal ko. Nasaya dahi tang arapaap mo. Kahit si dadaan na katumulong ka. Tapno matunoy mo dahi ta. Sir Hubert. Napudnoakan ka, Felisa. Amin ngayon bagakan ka. Nagtawid iti kaunggak. Siyak amay salaang ababaunan? Anak ko rapay? Agayat ka kanya? Sana dahi ta tinakitakan ka. No di ka ti kinapintas mo. Sir. Ay ayatan ka. Katulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Aday ka, Sir Frank. Nakalutotan. Urayan talangan dagiti dua, tamangan tayunton. Nakita ka nagturong da ijay igit ti baybay. Wen, kasta ti kayat ni Kasinsin Hubert. Ti makapagwayas da kan di Felisa. Anya? Hoy, Sir Frank Anya ti panggap na ni Felisa? Ay, di napadpadasin apagang angawan ti gayam ko. Ta siyak ti makalaban na. Kinapudno na. Agayat ni Kasinsin Hubert ken ni Felisa. Ha? Dayta ti pudno, Angie. Sigurado ka? Ay, amangan no pagay ayaman na lang ti gayam ko. Saan akas tao ni Hubert? Kinapudno na. Italaeng nga aginteres ni Hubert iti babae. Kasta? Sa bagay, sipod nagpaayak kadakwada, kat awan pa'y nakitak a babae akad kadwana. Wenno impasyar na lakuma ijabalayda. Angie. Ngamno ita, na in loven ni Kasinsin Hubert. Felisa, anya ti naramid yu kan ni Sir Hubert ija igid ti baybay? Nagpagnapag na kami laang. Sigurado ka? Awan ti lips to lips napasamak? Awan. Apay ko mga ag lips to lips kami. Kat saan kami mat nga agayan ayat? Sa bagay. Awan makunak ka ni Sir Hubert, Felisa. Agbagay kayo. Hoy, alakid din. Intan ija igit ti baybay. Inta agbabad iti danong ijay. Makikinamat ta iti daluyon. Diyak kaya? Oh, apay. Diyak kaya tingumisit. Ha? Norabi inton nga aglangoy ta ijay swimming pool. Ken inton parbangonan ang mapanta aglangoy ijay baybay. At least, awan pa'y init. O sige, sika nga rod ti makaam mo. Madam, ayan dagiti babalasang ang nagpipintas. Apay agam-agam kanyak? Sino dagita tattao? Dagiti dua a babalasang a babaunin niyo. Aka na ayon agumatang itilakok. Ay, diyak mo, pumanaw kan. Makasinga ka iti panagpainit ko. Amo, madam, napintas ka kuma, no saan ka akanayon nga agong unget. Kanayon akasla kumilaw dagita matam. Anya, Katilangam, kasla Dracula. mangsursuron ka kadi, si ka bakit? Saan? Ibagbagak ti pudno. Kan, aday singasing ko nga aramidam.
Tapno ad-adda nga agrup-rupa ka, a Dracula, madam. Mangsursuron ka kadi at talaga? Day takiday mo, nasaysaya at no ipatirad mo, nga ipangato ti ugod na, madam. Iti kasta, agrup-rupa ka, a Dracula. Kumusta dagiti anak mo, Linda? Saan ka di ako namiding at daan-dan iti asawa? Wan, sir. Kumusta damatan? Saan da ka kadingaw-awagan tapno kumusta da ka? Aw-awagan dak, sir. Tay lalaki nga anak ko, kat kayatnan nga agawid ak ijay balay da. Tasyak ka naw ti mangaw awer iti buridek da. Ngam sa anak ngamin akayat tay manugang ko, sir. Idulin na amin amakan, ken kanayon nak apasagidan. Ay, nagalasan ti ugali day ta manugang mo. Wan nga road, sir. Kat jay mo't anak ko a babae, kayat na mo't nga agawid ak ijay balay da. Ngam kaskas day adinak kayat tay asawa na. Papakpakanak lakano ijay balay da. Ay, dakas ti ugali dagiti na manugang mo. Kastang agpaiso, sir. Iso nga idi ko na ni Madam Carla, nga ikaten na kaun kas babaw na niyaw. Kat agparikutak no sa dino ti papala. Pasensya mo ni Carla. Tagas tsaya talaga ti ugali na. Ayun, sir. Nairuwama kaun. Saan ka pumanaw dito'y balay? Agpaay ka lata babaw na. Saan ka marigatan iti trabaho? Gaputa dadafilisa kan Angie akatulungan. Magtitinulungan nyo ti trabaho. Wan, sir. Kat agyaman na iti kinaimbagyaw. O niya, Felisa. Ibagang pedagiti kaya't mo aprutas, tagatangan tayo. Daloom amang gakan orange, sir. Angie, huston. Nagadun aprutas dagito ginatang da. Ala, gatangan tayo amin akayat yo. Ibagayo amin na kayat yo. Huston, sir. Adun dagito ginatang yo. Amang ano di tayo maibos. Sayang. Maibos ko. Sika talaga, Angie. Huston, Sir Hubert, Sir Frank. Agsublita yon ije resort. Manon nga aldaw da Hubert ang nagbakasyon, Flavio. Nga maging gaita, awan da pailaan. Bayam, tag-enjoy da. Naglalay nga ng dagita dwa ababaunan. Tabapandala ang agaliwaksay, kat masweldoan da pay. Pagserbiyan damat ni Hubert. Isuda, timangyawa, titikas sa pulan na. Ay, madanagan ak Flavio. Ang mga numay sa kadagiti babaunan, timanggargari ka di Hubert. Kat ada mapasamak kadakwada sa paikalay sa iti anak ta. Ha! Jak lakit di umanugot. Jak maklo na may salaang ababaunan ti ikalay sa ti anak ko. Awan mabalin mo, numay sa babaunan ti pakaibatugan ti anak ta. Anyo kumatdakas na. Ni Angie, awan makunakan ko na, pinta sa balasang. Adadamanan nga awan makunakan ni Felisa. Gaputan na pintas mutlaeng. Jak kaya mapasamak ti pagdandanaga. Igusugos ko ti rupa ti asino man amang gargari ka di Hubert. Sir Hubert, duan nga aldaw tayo dito yung resort. Awan ka di pa'y plano yung agawin? Di mo ka di kaya tagbayag dito eh? Kasanon da Madam Carla. Amang ano saan akabaalan ni Nana Linda ti trabaho iti balayo. Sapay nagdakkelmat nga rod di balayo amalinisan. Talo akad sa aran. Anya? Amang ano nakakaasi ni Nana Linda, akanayon nga ongtan ni Madam. Kanayon na ngamin nga ongtan ni Nana Linda. Gaputan nabuntog ka nung agonggonay. Ala, agawit tayo nga rodan, inton parbangon. Wan, sir. Umdasan ti dwa aldaw a panagaliwak sa iyo. Sige, sikati matungpal, boss. Sir, pampanunutak lang amin dagiti dadakkel mo. Awan mang plancha iti kawusda. Sapay inaldaw damat nga rut arumuar. Ala, wenen. Agawit tayo niton bigat. Ala, mapantang arot iji-igit ti baybay. Basta tiag lang ay. Danunan ta, da Angie kan Frank. Sige, sir.
Nagmayat at talaga ti agtugtugaw dito igit ti baybay, Sir Frank. Nagmayat amoy buyaan dagiti daluyon. When Kayat ko ti makikinamat iti daluyon. Ang mabutengak. Amangan no iguyod nak nga ipan iti tenga. Mabutang ka? When sir. Nangruna, katsakmat nga rod amo ti aglangoy. Ala, umay ka. Kibinan ka, tamapanta iti ayan ti daluyon. Saanan, sir? Tsak kayat. Umay ka kit din. Eh, Intan, iggamak ti imam, tapno saan kang agbutang. Basta di nakibibatan sir. Wen, di kag danag. Siyak ti makaamukan ka. Kitando Frank kan Angie. Naginigam da iti ima. Kat makiayayayam da iti daluyon. Anya di kayat asawon ti panagigam da iti ima. Nag-holding hands da. Awan mo't dakas na. Kayat ka di asawon da ita nga isudan. Kasi tinamunak, awan dakas na. Ala, umay ka? Mapanta iti ayan da. Ay, diyak kayat. Dito yak latan. Sikat ti mapan. Tabuyaan kayo latan. Mabutang ak iti daluyon. Kumpat ka kanyak. Tapno mapukaw ti buteng mo. Ay, saan yun, sir? Lakit din. Intan. Sir Hubert, ang mga no maibatam ti imak Ang mga no yanod na ti daluyon. Di kag danag. Saan ka nga ibatan? Ay na! Agbagay kayo matgayam adwa. Sir Hubert, Felisa. Huwag nga rod kasinsin. Agbagay kayo adwa. Ureda kayo ka ni Angie. Agbagay kayo, met. Ayos! Kumusta kayo di talikod? Kasinsin Hubert, Felisa. Uy! Nakasadag ni Felisa iti abagan ni Sir Hubert. Sakat si aarakop mat ni Sir Hubert kan kuana. Kasinsin. Si kaman mati agmaneho. Tadita kami man matlikod ka ni Angie. Kamagit iti panagmanayhom. Wen, sige kasinsin. Enjoy! Nakadaanon tayo dito'y balayo, kasinsin. Uwan ka sinsin. Ala, dumsaag tayon. Sir Frank, dumagas kabi tamangisagana kami ka ni Angie iti pagsangwan yung kasinsin. Agmerinda ka pa, sakbay nga gawit ka. Ay, kasladyak kayat apanawan ni Angie. Si kakit dimot. Kasladitan agkita. Ala, dumsag tayon. Nasayaat mo ta si mangpot kayon. Hoy, da kayo ababaunan. Adaywan nyo dagiti agkasinsin. Madam? Bili ni Sir Hubert, amang isagana kami iti meriendaan da iti paraangan. Sakbay nga agawid ni Sir Frank, madam. Nagpaaram kayon samot kadakwada. Ay, uwan, madam. Boyfriend ko ni Frank. Anya, agraraman ka talaga babaunan. Ay, madam. Saan asyak tinangaram ka ni Sir Frank, No di kat iso tinangaram kanyak. Agayatak mo't kan kwa na. Iso sinong bata kon. Agraraman ka talaga babaunan. Sika, may kamag iti pamilya da Frank. Amay salaang ababaunan. May sa kababaon nga agpaiso, madam. Ngam, napudno, ti panagayat ko ka ni Sir Frank. Tapno amom, pagayayaman na kalaang. Sige, madam. In kami pa iti kusina. Tamangisagana kami iti pagsangwan da Sir Hubert kan Sir Frank. Ala, agawaan nyo. Taamangan numataktakandan nga agururay. Frank, sakbay nga agawid ka. Kaya't kakasarita. Apay ka di, auntie. Pudno ka di, nga adan nagkinaawatan nyo kani Angie. Ha? Kwa, auntie? Ibagam ti pudno, Frank. Kwa. Di kay agdanag, auntie. Tapagay ayamak lang ni Angie. Kunakon ka takas na ti planom. Tidang nga babaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapudno kakankwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie.
Ibagam tipod no, Frank. Adda ka din nagkinaawatan nyo ka ni Angie. Di ka agdanagan ti. Tapagay ayamak lang ni Angie. Ah. Kunakon kat akas ta ti planom. Tidang nga ababaunan. Agraraman na talaga. Ipagarup na siguro anapod no kakenkwana. Saan, auntie? Pagay ayamak lang ni Angie. Kaya't kulapon ka nupod no tinasaw ni Angie nga dan nagkinaawatan nyo. Ngam ko namot nga awan. Ngamin, iti ka nito apod no. Sigurado amaamuan da ito'y dagiti nadakkel mo. Kat sigurado akapungtot na ka. Di kay agdanag, auntie. Saan nakaseryoso ka ni Angie? Talaga apagay ayamak laeng. Kalpasan ti amin. Panawak tumatlaeng. Saan ama ikariti may salaeng ababaunan ama ikamang iti pamilyayo. Kastamoten iti pamilyami. Day tati kanayon nyo alaglagipan ka ni Hubert. Nasa Iraq itinangag ko nga imbagan ni Frank ka ni Madam Carla, Felisa. Anya ti imbaganan? Apagay ayaman naklagayam. Dinamag ni Madam Carla ka ni Frank. Nupod no nga da nagkinaawatan mi. Ngam na ko na ni Frank apagay ayaman naklaan. Nanggag mo akas na tinasauna? Wan, Felisa. Nagsakit matan. Gapo ka dito may sak lang nga babaunan. Iso apagay ayaman naklang ni Frank. Sayang, ti panagayat ko kankwana. Angie. Diyak kaya na makita pa'y dadya tao. Nagbabawi ka na kiinagakankwana yung igit ti baybay. Tapagay ayaman naglagayam. Kumusta ti panagbakasyon nyo, iho? Naragsak kami, mama. Naragsak kayo. Adagijay babaunan ti kakadwayo. Naragsak da kadwa, mama. Ken asikaswan da kami anaimbag. Iho, kayat ka palagipan. Ano mga sawa ka? Katday tay pada tayo abak nang. Diyak kayat ti may salaeng ababaunan. Kasanon no may sa babaunan ti kayat ko, mama? Saan nababalin, iho? May babain ti pamilya tayo no babaunan ket din ti pagtinagam. Diyak ipalubos. Awan mabalin nyo no may sa babaunan ti kayat. Tinapatig kanya, ket nasaya ti ugalin. Saan nababalin? Papanawak na gidya ababaunan, tapno saan ka mailawan kadakwada. No kasta, pumanawak met nga ro dito'y balay. Anya? Wan, mama, pumanawak met dito'y balay. No papanawam dagiti babaunan. Manangal lilaw! Diyak kayatan ti agayat! Uy, di ka man agbalin nga OA dita, Angie? Anya ka di ti pagsangsangitam, Angie balasang ka. Ni Sir Frank, nana. Inalilaw na lakano ni Angie. Hidakas na. Naging inmagak da pa iji-igi ti bayan. Anya. Nangag ko nga minanasauna ko ni Madam. Asaan nakapudno nga ay ayatan. Kan pagang angawan naklaang. Tinasaya. Agsalita kayo at balasang ko. Ta imposible akas ta ti aramidan ni Sir Franken ka. Nasingput day di abaro. Nana. Awagam ni Sir Frank to kasapulan, Angie. Saan? Diyak kayat nga awagan. Kan diyak kayatan amangad ti boses na. Saan ko apat yan ang maaramid ni Sir Franken ka ti kasta, Angie? Di na maaramid ti kasta. Gaputan na singput day di atao. Kaya't ka kasarita itinalapat babaunan. Anya ti ibagayo, Madam? Kaya't ko nga alaamon ti amin abadom. Tapumanaw kan dito'y balay ko. Madam? Ket diyak kayat nga gipulong ka ni Hubert. Amok, Felisa. Ang gusto ka ni Hubert. Ngam di ka kayat para iti anak ko.
Madam, Isa pumanaw kan dito'y balay ko itamat laang. Tano di ka pa'y pumanaw. Siya ko na mismo ti mangirwar ka dagiti badom kat iporwak ko di tarwar. sige, madam. Pumanawak, itamat laan. Pumanaw kan, Felisa? Sa dino ti papanam? Itindagos ti gayem ko. Ijay pay laang ti pagnaldak. Kabayatan ti panagsapol ko iti sabali apang gadak. Nukas na, sumuro taklangan kan ka. Adamot basit urnong ko. Agnegosyo talaangan. Anya? Wan, di uray aglako-lako talangan iti merienda nga isursurta. At least, awan amo ta. Bosta ti bagbagita. Awan ti mangbugbog kaw, kan mangtagtagibasit ka data. Angie, Angam, napumanaw ta. Kasanon ni Nana Linda. saan kan apumanaw, Angie? Awan kadwa ni Nana Linda, kaasimad. Anya nga tano isurot tamad. Ha? Wanan, kaasimot. Mangkita tayo langan iti abangan tayo atalo. Angie, Ay, mabit lang tay nakayaban ni Nana Linda. Adda ijay hardin nga agsibsibog ka dagiti masetas. Ayabak, taagsasarita tayo. Sikay, sumuro taklaangan kada kayaw. Husto ti kunayaw. Agnegosyo tayo laangan. At damot basit urnong ko ijay bangkaw. Makatulong day jay. Anya ti makunam, Felisa. Umanugutak itinakunan ni Angie, Felisa. Tano panawan nak ditoy. Sigurado akanayon naktumanen abugkawan ni Madam Carla. Di na pa'y kayat ngagmerienda. Di kayat na agtrab-trabaho aklat ta nga uray mabisina. sige. Kasta nga ro ti aramidan tayo. Itamat laan. Pumanaw tayon diti balay da Madam Carla. Ngam kasanaw da Sir Hubert kan Sir Flavio. Sapay nasaya at dakada tayo ababaunan. Anya ngay nga rod. Papanawan mo't ngamin ni Madam ni Felisa. Di sumurot Nana. Angie, Nana Linda, siyak laangan ti pumanaw. Agbati kayon. Ipagpagapuyo kada Sir Hubert kan Sir Flavio. Saan? Sumurot kami kan ka. Agtitinulong tayo para itipagsayaatan tayo, Felisa. Agpakada akon, Madam. Uray siyak, Madam. Agawid akon ijay lugar may. Anya, Nabayag apanawon ang nagpaayak akas babaunan niyaw. Kat pagyamanak da ita. Naumak mo nga agpapaay diti balayo, Madam. Nang rona, takas kay lalyon akanayon ngagnger-nger. Ngagsapsapol iti sikbaban na. anya. Inkamin, Madam. Nauma kami iti ugalim nga amo. Gaputabak nangkan, ilupit-lupit na kami ababaunan. Alaman, tapumanaw kamin atalaw. Kitaak man tilaing mo ita tapumanaw kamin. Sino tinagko na pumanaw kayo adwa? Basta pumanaw kamin. Tadimi kayat ti ugalim, Madam. Ala, intan na. Agur-ura yun ni Felisa. Auntie Carla, ayan da Angie. Apay nga awan da dito'y balayo. Pimanaw dan. Nila ang Felisa ti pinapanaw ko. Nagsimurot mo tandagit ay dua. Makamoda iti biyagda. Auntie, amo ka din ni kasimsin Hubert at pimanaw da Felisa? Saan? Tadyak imbaga. Kan nakarwaran idi pimanaw dagiti babaunan. Apay nga mina pinapanaw yo, Auntie. Diyak magustuhan ti kinapasig ni Felisa ka ni Hubert. Ang mga nun ni kasimsin Hubert tinapasig kan kwa na, Auntie. Amok day ta. Iso nga rod a pinapanaw kon. Nagsimurot ket din dagiti duapay ababaunan. Sa dino ka no tinagturungan da, Auntie? Diyak mo! Awanan bibiyang ko! Nga uray pa'y maturog da iti igid di kalsada! Jack, makontak ti cellphone ni Felisa, kasinsin. Oray siya kasinsin. Jack, makontak ti cellphone ni Angie. Amok la kumaapumanaw da ijay balayo. Tay nayabak la kumaidan ijay balay. Unay mat nga may ni Mama.
Hindi na kayat ni Felisa aparakan ka, kasinsin. Day tatiga po na. Saan ani mamati masurot? No pakasak ng tipusok. Sa pulat ni Felisa. Sa pulang taida Kailiw kumutan na makita ni Angie. Sapay ko makita taida. Ngam ti parikot. Sa dino, ti pangsarakan takadakwada. Adoy ti inuman nyo agatas, Nana Linda. Agyaman nakbalasang ka. Ay, nabara ita panawang. Wingarod. Ay, makaikawa lang talaga, Felisa. Ngamin, nagdakkel abalay di pag nanaudan tayo. Ita, may salangan a kwarto. Sakot na barang agpaiso. Inton bigat, intay gumatang iti electric fan. Kan anusan tayon amay salang asilid ti ayan tayo. Pasensya kayon tanain ayo nakada kayo. Agbalinak adagan sa inyo. Di kay agsao iti kasta, Nana Linda. Imbilang da kayon nga ina. Isu asaan da kayo abaybayan. No kumatawel ka iti pagtaangan dagiti anak kao. Di ko mga kumakadakwada. Kasanumot ngamin, Nana. Awan asi dagiti manugang yo. Kat dagiti amat anak yo. Paiturayan damot ka dagiti asawa da. Wan arod Anjay. Ala, saan nabalin, Nana? Ada kami mat ka ni Angie amang ipatpatag kada kayo. Saan da kayo abaybayan? Sapay ko tagbiagak pa'y itinaunday. Tapno makitak pa'y tagbalin nga apukok kada kayo. Angie! Anda ka di parikot? Kailiw po ngamin ni Sir Frank. Saan maggaya manapudno ti panagayat na kanyak? Amok, Angie. Ay ayatan na ka ni Sir Frank. Saan ababaero day chay? Nasing day chay. Agpadadakin ni Sir Hubert ang nasingput. Angie. Kailiw ko talaga ni Sir Frank. Kaya't ko makasarita. Isong awag aklangan. Tagsarita kami. Kunak manunukli ka mon. Kaya't ko akasarita. Isong awagak tagkita kami. Amwag tipud no arik na kanyak. Ngam no talaga apagay-ayaman na. Ikarkarigat akong nalipatan. Madam, naimbag ta nakita ka dito ruwarti gate yo. Apay ajak makit-kita da Angie kan Felisa. Awandan ditoy, pimanaw dan. Ay, sayang. Sapay isuda ti swertek abwe na manaw. Tamalako amin alako. Anya ka di dagita lakom, tagumatangak. Ikan apresko, madam. Ang inakon. Sagmabano talakom, tagumatanga. Ay, saanan, madam? Di ka kaya't alakwan. Taamangan no agmalasak. Anya? Sige, inakon. Di mo kaya't agumatangak? Lakwan ka kuma. Ang saan mo't anasaya at tiugalim. Sige, madam. Inakon. Na? Ingkalangan gumatang ijay palingke. No kayat mo, ti agsida iti ikan. Nangan ka din, Flavio. Oo, nangan kami ka ni Hubert. Nangan kami iti restaurant. Anya? Kat, apay asaan ka nag-take out iti ka na? Pangay pinapanaw mo nagiti babaunan. Makamu kang agluto iti kanam. Mangsapulak iti sa bali akatulong. Saanan? Diyak kayat. Sino nga ron tiyagdalos dito'y balay? Sika! Aramoy da mo amin na trabaho dito'y balay. Tangay pinapanaw mo nagiti babaunan. Nagpintas matanda ito'y nangawisam kanyak a restaurant? Sir Frank? Un Angie. Manmanuti tao dito'y. Iswa dito iti kayat ko pagsaritaan ta. Sir? Diyak makontak ti cellphone mo, tunggal umawagak. Iswa pagyamanak, tas si ka mismo tinangawag kanyak. Sir Frank,
Nangag ko nga mintay na ibagam idikan ni Madam Carla. Asaan ka anapun no kanya? Kat pag-ayaman naklaang. Pasensyakan iti day dyan ang ngag mo, Angie. Kan pasensyakan, no di ka nasarsarong karan. At dangamin inasikasok iti negosyo mi. Sir Frank, Di na ko nawagan iti sir. Frank ko namlatan. Hangga po taagayan ayat tamat. diyak mo. No kaayan ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng Frank. Ngamjak amo no napudno ka kanyak wenno saan. Ngamin, may saak laeng ababaunan. Di na ko nawagan iti sir. Frank ko namlatan. Gapu taagayan ayat tamat. Diyak amo, no kaayan ayat ti pangibilbilangam kanya. Ha? Tasyak, ay ayatan ka unay idi paylaeng Frank. Ngamjak amo, no napudno ka kanyak wenno saan. Ngamin, may saak laeng ababaunan. Napuno akan ka. Tinangag mo idi ana isawang ko, idi nagsarita kami kan ni Auntie Carla. Kat saan ana impusuan day jay. Nasa okla tikas jay. Tapno sardangan na ko ni Auntie Carla. Frank, Mata pobre ni Auntie Carla. Di nakakayat apara kanyak. Kan di nakayat ni Felisa apara kan ni Hubert. Ngam Angie, napuno akan ka. Nakasaga na ak amang ikalay sa kan ka. nga uray may saak laeng ababaunan. Saan anas kanday ta? Katapno awanan ti parikota. Ituloy mo ti agadal. Ha? No agadalak? Kasanun dagiti kakabsat ko atultulungak nga agadal. Mas kayat ko nga isuda tinasaya at ti masakbayan na ngam iti siya. Saan aparikot day ta? Agtinulong ta para iti pagsayaatan tayo amin. Frank? Ikalay sa ka, Angie. Kat awan ti uray asino ang makalapad iti dayta. No kasta, imbagakan ka ni Angie ti address mo? Wen, kabisadok dito lugar. Gapu tataga dito'y dagiti daduma agagayam ko. Sir Hubert. Mabalin ka dero, Marta. Ipakada ka kanina na Linda. Sige. Sika ti masurot, Sir Hubert. Sige laeng baro, rumor kayo. Maawatak dayta. Kat di mo baybayan ni Felisa. Awan makunakken kwa na, baro. Kat naragsakak parakan ka. No isaw ti makatuluyam. Agyamanak na na. Amok alapod ni mamam kada kayo adwa. Ngem no napudno kayo kin ni Felisa iti tunggal maysa. Naragsak kayo lahat. Wen na. Nasingpet ni Felisa. Talagang awan makunakken kwa na. Felisa, kunak lakit din saan ka na makita. Kunak no saan ka na masarakan pa'y. Sir Hubert. Ay ayatan. Day tatipod na. Saanak ang maikarikan ka, Sir Hubert. Pinapanaw nak ni mamam. Gaputa di na kayat nga aginasidag tirik natang. Kat na ameris ko, anasay saya at laangan nga umadayoak. Tapno awanin ti parit. Pasensyam ko man ni mama. Sapay ko mo. Tadi ka agimula iti sakit tinakam kan kwa na. Well, awan sakit tinakam ko. Gaputa na aklon ko asaan asika ti para kanya. Panghasim, di nakliklikan. Bayam nga ipakita. Ken iparit naklikin na pudnokan ka. May saak nga ulilan. Anak ko rapay. Ababaunan. Awan maipanakal ko kan ka. Kan iti pamilya. Di kinasaya ti ugalin. Day tatikas kanan, Felisa. No ita. Saan pa'y ati maipapan iti ayat ti ipang pangrunak? No di ka ti maipapan iti masakbaya. Asya ka may sa ababaunan. Adamat kayat ko aragbatan. Si dadana ka tumulong kan ka. At daaklat ta iti likodam.
Awan parikot no agayat kayo man itibak ng Felisa, Angie. Tinapatag napudno kayo ititunggal maysa. Kasta ti kuna ni Frank kanyak, Nana Linda. Napudno ti panagayat na kanyak. Kayat nangagkalay sa kamin. Kablaawan ka, tanapudno ni Sir Franken ka, balasan ko. Ay, Felisa, amok nga agayat ka kin ni Sir Hubert. Nadlaw ko daytan, edi paylaeng. Ken uray ni Sir Hubert, agayat matlaken ka. Nasingpet dayjay abaro. Bak nangagpaisaw, ngamsan amata pobre. Managtulong abaro. Nana, Awan parikot no sungbatam man balasang ko. Saan ani Dunya Carla ti parikot? Tamok nga inton agangay. Maaklon nan tumadlaeng ti amin. Nupay kasta, ipursigem ti arapaap mo, balasang ko. Ituloy yukin ni Angie ti plano yung nga agnegosyo. Wen Nana Linda. wan, Nana. Tanasaysaya at matlaeng daytay umasinso kayo. Babaan iti bukod jaw aling eet. Manulang abulan tinapalabas, Felisa. Ngam addan dimurasan to'y istor tayo. Nagadun tilako tayo. Kan, nagpa-extension tayo pa yan. Tapno lumawa to'y istor tayo. Wan, Angie. Kan adon ti soki tayo. Ay, maragsa ka na unay, Felisa. Aganos tayo laang. Awan pa panan na. No di ad-ad dumuras ti negosyo tayo. Kan, kumusta kayo ngay kan ni Sir Hubert? Ay, amo mo tadyak pa'y sinungbatan. Uy, sige ka. Amangan naman kasarak iti sa bali. Ay, Ngam siyak. Hay, kayat ni Frank nga agkalay sa kamin. Angum, sa anak pa'y anak kasagana. Urayan ka ha? Orayon na? Win no agkalay sa ka, agkalay sa aktumatan. Anya? Inyam amuna ko ni Frank kadagiti dadakkel na. Kat awan parikot kadakwada. Kunada ano asino ti kayat ni Frank, saan dan amakibiyang? Wen, naimbag ka ni katawan parikot. Ngam siyak, nasungbatak ni Hubert. Sigurado ang mga ramid ni Madam Carla iti pamuspusan, tapno agsina ti dalan mi iti anak na. Maawatan ka. Ngam, no talaga nga ay ayatem ni Sir Hubert. Sungbata mon. Saan nakaabaybayan ni Sir Hubert? Awan ka dit pa nagtalak mo kan kuana? Kasta ti kanayon na nga ibaga, nga agtalakak kan kuana. Oh, anya pa'y lang arot ti urayam. Sungbata mon ni Sir Hubert. Apay kadi aman manuka nga agawid diti balay, Hubert. Amuyumot nga dan nagatang ko abalay. Ket ijaya kon nga agdanaed, mama. Apay pay lang amin aging matang ka iti balay. Idinto ta nagdakkel to'y balay tayo. Asino ko mati agtawid dito'y no disika. Tagmay may sakalakat nga rod nga anak mi kan ni papa. Jak kayat apakibyangan yung tibiyag ko, mama. Nang runa no maipapan iti babae akayat kong ikalaysa. Nusungbatan nak to ni Felisa. Ikalaysa. Ket ijay kaming ngagnaed. Anya? Day talatan pagayatan nyo ti matungtong pal, mama. Agam no maipapanain, iti babaya kayat ko akatakunay na itibiyag. Siyak ti mangad. Naglalainganan da dya Feliz ama iranod iti kinabak ng tayo. Iso, apulos nga awan sa ni Kuana. Day tala kinabak nang nyo ti pampanunutin nyo. Adiyo kayat, nga da sa bali ama iranod. Pwes, kukwayo lang, mama. Jak makibiyang. Nagbalin ka na bastos nga inanak.
Hawanan respeto, gapula ang iti may sa babaunan. Uray may sa ababaw na ni Felisa. Ngam iso ti ay ayatek. Awanan sa bali. Agbabawi kadto iti daytoy nga inaramid mo. Ha! Manipod ita. Di kan kayat a makita. Saan kan nga gawawid iti balay? Laksidan kan nga anak. Managing bubukod kayo, mama. Kabalandak pa yan alaksiden. Gabuta managing bubukod kayo. Sige! Pumanaw ka diti balay. Kat saan kan nga agsubsublibay ditoy? Nagsarita kami gani, Hubert. Pinapanaw mo kano dito'y balay. Kasta ti may parban. Nukasta pumanawak mat nga rod. Mas pilyak ti anak ta, ngem itisi ka. Aday tala kinabak ng muti karkarit mo. Anya? Napagsaritaan ta din ti may papan kada Felisa kaniyog. Nakunakan ka. Asan ta napakibiyangan ni Hubert no may papan iti kayat na nga ikalaysa. Sa anak nga umanugot. Saan nakatong pala ni Hubert? Gaputan na pudno ti panagayat na ken ni Felisa. Kadakin kan, nulaksidem nga anak. Uray awan anak kon. Nusubag to pa'y matlaang. Sige. Ti kinabak nang mo ti pagbalinem nga anak kanasawa. Tauray siyak, pumanawak mat dito'y balay. Mapanak agnaed iti balay ni Hubert. Anya? No di ka pa'y lagbalbaliw. Saan mo amarik na tipod no aragsak iti kaunggam. Anya ti makunam iti dayto adiso. Nagpintas. Makapabang arte angin. Iti na minsan, inawis nak ti gayam ko a babae iti dayto adiso. Kaya't na dito iti pagsarsaritaan mi, tanaw limat. Gayam mo a babae? Wen, ada parikot na. Kat kasapulan na ti kasarsarita. Parikot na ti boyfriend na, anang talikod kan ko na. Kasta ka di? Ang ita, isoda mo't lati nagkatuluyan. Ada ita ni Manila. Ada negosyo na. Naragsakan tilin ng indang agasawa. Happy ending. Nasaya at mat. Felisa, among ka di, napay nga inawis ka dito eh. Tapno agpasyar. Tapno amuak, noon niya tipod no marikrik ng kanyak. Hubert. Ayayatan ka, Felisa. Hubert. Kaya't ko amang no ayayatan na ka di, wano saan. Hubert. Ay ayatan ka unay. Day tala. Felisa, Inarakot na, Hubert. ayayatan ka, Felisa. Ay ayatan ka mat. Hubert. Kaya't kang ikalay sa iti kabitan na panawan. Paikalay sa akin ka, Hubert. Iso da ito iti kunak a sorpresa kan ka, nasumbatan na. Nagpintas da iti abalay, Hubert. Nagpintas ti aglawlaw na. Daytoy abalay ti pagnadanta. Ha? Kwartak tinggatan ko iti daytoy abalay. Nagtaon iti bukod ko alingat. Hubert. Kalpasan ti kalay sa ta. Dito itan nga agnaed. Ngam. Awan ti rumba nga pagbut ngam. Di kagbutan ka ni mama. Ken saan nga iso tilapad. Protektaran ka, manipod kang kuana. Hubert. Ala, umay ka. Umunag ta, di na balay. Adtoyan ti meriendayo, Sir Hubert. Nagyamanak, Lisa. Kumusta, ma'am? Di nakawagan iti ma'am. Gaputa agpada ta ababaunan. May sakmat iti ababaunan da Hubert. Nasa uni Sir kanyak dayta, ma'am. Ay na, nagpintas gayam ti kunam anobyam, sir. Ngam apay ngay, ta italaang nga impasyaryo dito. Sana bale, tanay pasyar kon. Ken dito ito nga agnad, kalpasan ti kalay sami. Ala, agmerienda kayon, sir, ma'am. Tainak ijay kusina. O sige, Lisa. Ubing pa iti babaw naman. Kaya't na ti agadal. Iso at tulong nga makaadal. Nasaya at mo kasta. Ken kasta mo ti plano ken ka. Tulungan ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Amin, kat ipaay ko ken ka. Basta pagsayatan. Sige, auntie.
Agkape kayo pay. Agyamanak, Frank. Nakapasyar kayo man dito'y balay, auntie. Gaputa kayat ka akasarita. Kayat ko nga ibagam kanya no sa dino ti pakasarakak ken ni Felisa. Ha? Ne, anya ti ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko laang amaamuan no sa dino ti pakasarakak ken kwa na. Amangan matmusaktan niyo, auntie. Basta ibagam kanyak no pakasarakak ken kwa na. Ikariyo, asaan niyo asaktan, auntie? Sige. Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. Kaayan-ayat mo at talaga ni Angie ababaunen? Wan, auntie. Day tati kinapudno. Tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunen. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangran yo ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Agnanaad da iti may sang apartment, auntie. Kadwa na, danana Linda, kanti kaayan ayat ko ani Angie. Kaayan-ayat mo at talaga ni Angie ababaunen? Uwan, auntie. Day tatipud mo. Oh, tiyawanan bain nga Angie. Talaga nga agraraman da ababaunen. Auntie, iti day ta pa nagsasauyo. Diyak kayatan nga ibaga no sa dino ti ayanda. Amangan no dangram ida. Mabalin ka di, ibagam kanyak no pakasarakak kadakwada. Kayat ko ang makasarita ni Felisa. Anyat ibagayo kan kwa na, auntie. Kayat ko la akasarita. Saan ko adangran? Daytoy gayam ti pagkarkarit yo a negosyo yo, da kayo ababaunan. Apay, nangalaan nyo ti pinagpuunan nyo. Ta small grocery matan, daytoy istoryo. Da ka di Frank and Hubert ti nagtaudan ti pinagpuunan nyo. Saan mi apagkarkarit, madam? Ngam kwarta mi atalo kada Felisa ken Nana Linda ti pinagpuunan mi. Ket ita, immadon tila ko mi. No kasta, ti sweldo yo idi kada kami ti pinagpuunan nyo. Kwarta mi butlaang dayta. Wen, ngam pinaglingutan mi, madam. Nagtrabaho kami anaimbag kada kayo. Sweldo mi, madam. Ha! Nagkarit kan nagsarsarita, sika ababaunan. Gaputa sa bali ti tuno ti sauyo, madam. Akas lakit din libre nga interview ti kwarta. Idin to ta naglingutan mi mat. Nagtrabaho kami iti husto iti balayo. Siguro, nakataptapo kan iti balayo, madam. Ngamin, awan ti mayat ababaunan nga agpaay kada kayo. Ngamin, nagalas ti ugali yo. Sumardam kan! Ala, husto daytan Angie. Madam Carla, adda ka dinaskan nga ibagayo, tayin may kayo? Kayat ka akasarita. Sige, madam. Umay kayo. Mapantayo iti dayji abanda. Awan matatao ijay. Ijay tayo nga agsarita. Diyak kayat asika ti makatuluyan ti anak ko. Iso nga adaywam ni Hubert. Amuklatan akasta ti sawan nyo, madam. Ngam sorry. Gaputa na pudno ti panagayat mi iti tunggal maysa. Agraraman ka talaga. Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat nakasagana ak apaikalay sa kankwana. Saan to ang mapasabak dayta babaunan? Asika amay salaang ababaunan ti agbaling nga asawa ti anak ko? Ha! Saan ang mabalin? Ay ayatek ni Hubert, madam. Kat iso titong palak. Saan ada kayo? Napudno akan kwa na. Kat iso laang tilalaki nga ayatek tong palbiyak ko. Saan ka makaaw-awat? Sorry, madam. Ngam saan kong adayuan ni Hubert. Alaing kay agenrol, ta ituloy yu ti agatal. Siya kunti makaamu iti negosyo tayo. Kasanon ngay dayta? Marigatan kayo lakit di dya store, nana. Mangkita tayo iti kadwayo iti store, nana. Tapno ada katulungan nyo ijay. Sige, awagak laangan tay doa ka anakak.
Bareng awan trabaho da. Sige, nana. Bareng kayat dati umay dito tapno ada kadwayo. Wen, balasang ko. Makaritak nga agenrol, Felisa. Nasakit talaga ti panagsasaon ni Madam Carla. Wan Angie. Sa bagay, kabailan ta dayta. Iso sige, ituloy ta ti agadal. Kat ikagumaan ta ti makalpas. Wen man, Felisa. Makaritak talaga iti panagsasaon ni Madam Carla abak nang. Gapot tabak nangan, tagtagibasitan na tayo latan. Wen, Angie. Tinasakit apa nagsasaon ni Madam Carla. Kat pagbalinan nyo akarit iti bagyo. Agadal kayo, aging at makalpas kayo. Ipakita yu kankwana. At ibabaunan asigod at agtagibasitan na. Kat kabailan na ti agbalin a profesional. Wan, nana. Husto kayo, nana. Aramidan mi ti amin a kabailan mi. Tapno makalpas kami iti panagadal mi. Adto iti kape. Agkape ta. Nagyaman na ka? Nakadagas ka man dito yung apartment ni. Gapo tayo oras-oras akailiw ka. Jack makaid na, no di ka makita. At adan amayin lavakan ka. No kasta nakaisam ka. Sus, di ka man? Uwan gayam. Kaya't ka atulungan iti panagadal mo. Ibagam, no kaano ka amapan agenrawang takuyugan ka. Siya kung timakaamo iti pagbayad mo. Anya? Ti arapaap mo. Arapaap kumatan. Diyak kaya't nga gastos ka para kanya. Mawatan ka. Ang bayanak lang. Bukod ko akwarta ti itulong ko kan ka. Sana kwarta ni mama. Hubert. Kat ni mama. Pangasim ko ma. Tadi ka agimulay ti sakit tinakam kan ko na. Amo ka makaamiris tumatlaan. Kat pagbabawyan na dagiti panang paspasakit na kada kayo. Wan, di kagdanag. Saan tong agsakit tinakam ko kankwana? Ipagpagapukan ka. Gapo taay ayatan ka. Ay-ayatan ka, Matt. Kat aramidak ti amin, para kan ka. Oh, naka-enroll kayong nga agpada, Angie, Felisa. Wen nga rod, Frank. Di kay agdanag. Tagagat kami nga agadal. Rumbang lang, Itigas ta. Maragpatyo ti arapapyo. Oh, kasano? Intay mang restaurant. Mabisina kon. Awan kwartami ka ni Felisa. Saan ka di, Felisa? Ay, ada kwartak, Angie. Ala, intay kit din. Intay mangan iti restaurant. Sa bagay, uray ko naan mi nga ada kwartami. Sigurado, ada kayong matlaang titaya. Katun Ala, intayon. Papa, kagurayo ka din ni mama? Tasaan kayo nga gaw-awit iti balay? Naumag iti panagsasauna. Bayan talaga agmay-may sa iti balay, tabarang makapagpanunot. Iso di tuyak pa lang balay mong agnaed. Nataltal na ti panunot ko ditoy. Sige, papa. Agnaid kay lata ditoy. Agingkat kayat yo. Gayam. Kano ti kalay sayo ka ni Felisa? Kayat na pa iti makalpas iti panagadal na, papa. Sakbay ngagkalay sa kami. Sige. Noon niya ti kayat na naskay na suportaram, iho. Kumusta to store, Aldrin? Nasayat mat, Felisa. Di kagdanag. Saan may abay-bayan to small grocery yo? Agyaman na, Aldrin. Awan sa baling agnumar iti daytoy. No, di da tayo matlaan. Dakkel titulong na day ti anikosyo kada tayo. Wen, Felisa. Pudno day tayo. Ano sa inyo nga ro di tumulong kanina na Linda, ha? Wen, Felisa. Awan pagdanagam. Mangrikop tayon, Aldrin, kaanakan. Wen, anti. Tani, rabiin. Kanawanan gumatang. Agawit kayo latan, anti. Da kamin kininsan din do ti makamo ditoy. Wan kaanakan. Saan na bale?
Tadamot sila dito istora pagturturugan mi. Da kami ti agbantay, ante. Wan kaanakan. Kat sapay ko ma, tadiyo dadaulan ti panagtalak da Felisa kada kayo. Maawatan kayo, ante. Kaya't di kagdanag. Ta saan kami matadakas at tao kinidindo. Awan dakas nga aramidan mi dito, ante. Wan, ambok dayta kaanakan. Nasingpet kayo kinidindo, kaanakan. Kumusta ti panagadal mo, Felisa? Nasayaan mo. Sika ti inspirasyon ko. Iso asay-saya ata. Felisa, Oh, inarakop na magtan. gapota kayat kan nga kalaysa. Dumtang to day ta agundaway, Hubert. Kayat ko, nga iti kabita na napanawan. Di ka agapura. Nasaysaya at numakalpasak pa iti panagadal ko. Uray agasawa ta. Ituloy mo lang ta ti panagadal mo. Sana lapad ti panagasawa ta, iti panagadal mo. Hubert, Sana bali, tadamat pagnaadan ta. Saan tangag na di balay. Tada kabukbukudan ta pagtaangan. ngam Hubert. Nagkalaysata ko man. Ikari, sana madadahal ti panagadal mo. Nga ura agasawatan ko. Agyaman na, tay may naksinukon, Frank. Imo nang aminan ni Felisa, tawan klase na ita. Imay sinukon ni Sir Hubert. Kumusta ti panagadal mo? Ayos lang. Angie, agkalaysata ko man. Saan pa'y ang nagkalay sa da Felisa? Di kayat ko, agidan kami ngagkalay sa. Ha? No saan pa'y ngagkalay sa ni Felisa? Di sa anak pa'y matngarod ngagkalay sa. Alakit din. Agkalaysatan. Iti kasta, matulungan ka kanayon iti subjects mo. Amangan no addamat kindi di mo maawatan nga isursuro ti instructor mo. Wan, adda. Tsak maawatan ti pamayan na nga gisuro. Isu nga ron nga kalaysatan. Kat agnaadtan ijay balay. Tapno kanayon ka matulungan. Sige, panunutak pa'y anaimbag, Frank. Ala, aglayon ta ijay balay. Ta ijay kan amang rabi. Itulod kan tulangan ijay apartment yo. Kababain mo't kada mamakan papam. Amang ano niya ti makunada kanyak, taipanak manan ije balayo. Awan ti dakas nga ibagada. Maragsakan da pa'y kitdi tamakita da kamanan. O sige, mangantayulat ta kabayatan ti panagsasarita tayo. Di kag babain, Angie. Kung amin, talaga ang mababain ako, Frank. Kaano ti kalay sayo? Pagsasaritaan mi pa'y, mama. Taaggigidan kami kadain San Hubert nga agkalaysa. Anya? Oh, sige. Awan parikot. Di yu ko man baybayagan, ha? Wen, mama. Madam, may saak lang anak ko rapay. Kan tultulungak dagiti kakabsat ko para iti panagadalda. Iso nga awan maikarit ko akinabaknang, madam. Numabalin. Di ka kayat nga agbalin amanugang ko, Anchi. Ngam, gaputan naragsak ti anak ko kan ka. Kan nasa una, anasaya at kaatao. Iso nga imanugot at matlaan. Basta tinaskan kanyak, kat naragsak ni Frank. Di kay agdanag, madam. Pagserbiak ni Frank, inton agasawa kaminton. Nasaya no kasta. Kat sige, ibagayo lang no kaano ti plano yo apan nagkalaysa. Oh, apay nga sardang mo itiigit ti kalsada, Frank. Sakbay nga itulod ka. Mabaling ka ding agkan ka. Ha? Alan agkan ka kumapay. Sige man lang. Umasidag ka basit dito'y ayan ko Sika ati umasidag dito'y ayan ko. Sikan na.
Saan ka mat nga agkan iti mabayag? Apag biit laeng. Sige man langan. Oh, aday ta. Angie. Kasya laang tikis mo? Ah? May salaang? Wen. Madinusubraan. May mayat. Ti kontrolado. Sigurado ka? Ne. Kayat mo ka di, ti lips to lips? Ay, saan? Ha? Ala, pagandara man ti kotsem, taintan. Wen. Sige. Mapantangaro din. Imayak di ti opisina, Manong Flavio. Tada na ibaga kanyak ni Frank. Agidanda ka nung agkalaysa ka ni Hubert. Wen, nasa umot na ita kanyak ni Hubert. Katawan parikot iti dayta. O sige, planuan tayo nga rudan. No kasano ti gastos. Na Hubert kanukan Frank ti agastos. Anya ti serbi ti kwarta tayo anaganak da? No sada da tayo ti agastos? An-anuan tayo nga ro ti kwarta tayo? No di tayo ipaay kadakwada. Muna, tumulong tayo latay ti gastos. Kat ni bakit mo, umanugot ka di? Kontrabida day jay. Iso asan tayo nga ibibiyang iti gastos. Ta sigurado nga agungot manan. Kinasarita nak ni bakit mo. Imay ije balay. Kat nagadungay bagbagana. Kunana asaan ka no ama ikari ni Angie ka ni Fram. Saan mo nga italtala, kanyaman nga ibagbagana. Tinapatag ita. Ti pakaragsakan da Hubert ken Frank. Total makitak mo ita saan danto nga agbabawi. Amang ikalay sa kadagiti nubya da. Wan matkit di, Manong. Ngamin. Uray kas dilaang ni Angie. Ngam na amiris ko saan ang nagbidot ni Frank anang pili kan kwada. Felisa, umadanin ti kalay sa tayo kada Angie ken Frank. Sigurado ka kadi nga umanugot ka? Nga agigiddan tayo nga agkalaysa? Awan mo ti parikot iti dayta. Kasta ngamin ti kayat ni Angie. Awan parikot iti dayta. Pagsasaritaan tayo. No kasano, kano niya ti aramidan tayo. Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apulos. Ketsika, saan kanto nga tanga agbabawi apa ikalay sa kanyak? Saan to Apulos, Hubert? Hubert, saan kanto nga tanga agbabawi amang ikalay sa kanyak? Santo Apulos. Ketsika, saan kanto nga tanga agbabawi apa ikalay sa kanyak? Saan to Apulos, Hubert? Magagaran na may papahay ti panagkalay sa ta. Insingasing na ti panagkalay sa ta, Dagos. Sige, agalay sa atan. Paikalay sa akin ka, iti anyaman nga oras, Hubert. Sige, awanan ti parikot. Nakitak mo't anapudno kayo ni Felisa iti tungkal maysa. Sige. Umanugot akon iti kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyamanak, Madam. Sige, sika nga ron ti makaam mo. Agkalay sa kayo lata, iho. Agyaman kami, Mama. Agyamanak manen, Madam. Ornusan nyo nga rudan ti kalay sayo. Taagkalay sa kayon. O kasano? Nakasagana kayo ni ti kalay sayo? Nalpas yo amin ang tirumpang asikasuan yo? Wen, Mama. Wen, Mama. Nasayaat no kasta. Agyaman kami unay kada kayo kan ni Papa, Mama. Nakasaysaya at kayo adadakkel ko. Kang runaan na. Saan kayo akimuntra iti kalay sami kan ni Angie? Gapot a makita kataragsak ka, iho. Iso asaan akon akimuntra. Kat agpinatag kayo kuma nga agasawa. Wen, Mama. Wen, Mama. Ngayon ti kalay sayo ti mabiit, iho. Si Papalubos maten ni Mamam.
Pagyamanan mi unay, papa. Pagyamanan mi unay, Papa. Ala, agsagana kayon para itikalay sayo. Wen, papa. Nakasagana kami. Naragsa ka pa nagkalay sa'yo, Felisa. Hubert. Ang bagay kayo at talaga. Nakapimpintas ka, Felisa. Agyamanak, Madam. Aging ka kaniita kat Madam Pailaang ti awag mo kanya. Mama. Kasta, iha. Sapay ko matagtuntuloy ti ragsaki. Agyaman kami, mama. Kumpletong tiragsak mi. Gaputa nagbalbaliw kayo. Wali. Namiris ko nga uray may salhaang amabaunan ni Felisa. Amay salhaang anak ko rapay. Nga misumot gayam ti mangtadragsak iti biyag mo, iho. Pudnot ako na yo, mama. Ulitek, ti agkid daw iti pamakawan. Felisa. Lipatin tayong tinapalabas, Mama. Agyaman na karudo kasta. Katala, ipayan da kami iti adu nga apo. Tapno mas naragragsak ti pamilya tayo. Wen, mama. Adun to nga apo, ti ipaay mi kada kayo. Ita tanalpasan ti kalay sayo. Isu adito'y kayon balay nga agnaat. Sige, Mama. Napagsaritaan min kani Angie day tabanag. Kat imanugot nga agnaad kami dito'y balay. Sige, Mama. Matungpal ti kayat yo. Sapay ko tamay kariak nga agnaad dito'y balay yo. Wan, Angie, maikari ka launay. Kat kayat ka amakalangan, iso akayat ko dito'y kayo balay nga agnaad. Tawan sa bali amang tawid iti abalay no din ni Frank. Sige, Mama. Dito'y kami nga agnaad. Kat ilutuan kayo iti pasig anaiimas ataraon. O sige, kayat ko aramanan ti lutom, iha. Hubert, saan ka di amabalin adito'y laangan balay mo nga agnaad ni Nana Linda? Agraman dagiti dua akakaanakan na. Isopay nga min ti kwartada ko maapagbayad da iti apartment. Awan mo't parikot iti dayta. Adamat silid iti garahe. Nalawad ang siya'y. Ada siyari jay. Isa komportable jay dagiti kaanakan ni Nana Linda. Hubert. Adamat silid na mabalin na pagturugan ni Nana Linda. Agyaman ako na, Hubert. Ala, intanto sukunan ida intun bigat. Nasaya may kayo dito'y apartment, Felisa, Sir Hubert. Nana Linda. Kumusta kayon? Kumusta kayo, Nana Linda? Nasaya at lata. Nana, imay kami tasukunan da kayo. Agnaad tayo amin ijibalay ni Hubert. Kasta tinapagsaritaan mi. Panawan yun da ito'y apartment. Ha? Ang adda ka kaanakak. Awan parikot iti dayta. Sige, irugi yun nga agimpake kan agirwar iti gamit yo. Tain tayon iti balay mi. Angie, saan ka kadimot lang ang marigatan dito'y balay? Amangan mat, no saan ka komportable? Awan pagdanagam, Frank. Saan ka mabannog dito'y balayo? Tauray lagdwa ti katulong yo. Diyay lagluto iti sidaan ti aramida. Takasta ti kayat ni Mama. Ti ilutok ti kayat na. Agyaman akno kasta. Ket, makapagripaso ka kadimot lang ang naimbag ka dagiti leksyon mo? Wenmat. Nasayat no kasta. Imbaga ka ni Mama, adi nakakanayon nga ibaon. Tapno adda oras mo nga agripaso. Wen, Frank. Amo na dayta. Kat iso pa yun na mismo tinagko na kanyak nga igaod ko ti agadal. Kat nasken nga agripaso ak anaimbag. Kasta ti maiparbang, Angie. Angie, adda ang ibumbunag iti gamit. Danana Linda. Imakardan diti balay ni Hubert.
Kasta ka di. Nasaya at tada dito'y danana, Linda. Pagsasaritaan tayo, ti may papan iti inrugimi a negosyo. Ala, bumabata nga rodan dito kotse. Nalawa da ito'y silid dito'y garahe. Dito'y kayon kini kasinsin mo. Kumpleto pa'y gayam ti gamit dito'y. At dapay paglutuan. At dapay electric fan. Kanda dumapay. Wan, auntie, nagpintas da ito'y abalay. Nagasat at talaga ni Felisa, ta nakaasawa iti baknang. No nasaya at imay sa tao, dumtengken kwa na tinasaya at agasat alidrin. Isungag balin ka nasaya at tapno nasaya at matigasat mo ka anakan. Wan, auntie, Agtalak ni Sir Hubert kada tayo. Iso a pinagnaid na tayo dito'y balin. Nga road, nasken aditay dadaulen dayta a panagtalak na. wan, auntie, Nana Linda, adain sa ganak a merienda. Umay kayo ag merienda iti paraangan. May mayat ijay ta na parpariir. Wan, balasang ko. Alain tayon, ada ijay da Frank ken Angie. Agsasarita tayo, bayat ipanagmerienda tayo. Wan, Felisa. Nagsarita kamin kan ni Felisa. May papan iti inrugi tayo a negosyo, Nana. Sige, dumngagak iti anyaman nga ibagayaw. Tangay saan min ama asika sa tinegosyo, Nana? Ingkad nang may kani Angie, nga ipaimalatan kada kayo. Ha, Ituloy yung latan, Nana. Total, adamot dagiti dua akaanakan nyo akatulungan nyo. anya ti kayat yu asawan, Anje. Felisa. Kukwa yung tinegosyo tayo, Nana. No anya ti mapastrak ti store, kukwa yun. Anya. Wan, Nana. Napagnumuan min day ta ka ni Angie. No pay kasta, makibiyang kami latta. Tadimi kayat ang mabangkrap ti negosyo. Kang runaan na. Kayat mi ang maisaganaan tayo ti panagkapsot yun to, Nana. Ha, Kayat mi nga inton ang kapsot kayo, adda si dadaan agastusan nyo. Iso akayat mi kanya Angie nga agurnong tayo, para kada kayo, para iti panagkapsot yo. nagsaya at hindi kasta ang plano yu, anak ko. Agyaman ak unay kada kayo. Ngumapay ngay ako na yu adi kay bumingay iti mapastrak ti store. Umdasan kada kami tigasat ana ipaay kada kami, Nana. Nakaasawa kami iti baknang. Kat isu dati mang papaadal kada kami. Kat numakalpas kami, maadaan kami to itinatalgad at trabaho. Umdas kada kami daytan, Nana. Iso ati matgadan ti store, para kada kayo, kan kadagiti dua akakaanakan nyo. Nalawag ka di matlaang ti saritaan tayo, Aldrin, Dindo. wen Felisa, kadagyaman kami. Agyaman kami, No dumuras ti negosyo, da kayong matlaang ti mairanod. Iso adiyo ko madadaalan ti panagtalak mi kada kayo, ha? Wen, Angie, maawatan mi. Kat di ka agdanag. Saan mi abay-bayan ti negosyo nga intalekyo kada kami? Nasaya at launay, Aldrin. Kat babaan iti store, agurnong kayo mat, para iti masakbayan nyo. Nasaya at nakapasyar kayo dito ayan mi, Papa. Wan, gamawan mo't gayam ni Hubert. Simrak iti trabaho na, Papa. Sa nabalay. Awan gayam. Kumusta ni Mama, Papa? Makumikumak iti panagadal ko. Iso adyak nakasarungkar. Awan parikot kan ko na. Dinan kaya tirumwar nga agpasyar akas iti sigon nga aramiden na. No kasta? Anya laangan ter aramidan na, Papa. Tamtamingin na dagiti mula na iti hardin. Iso ti agtrab-trabaho ijay. Tawan mo't tan ti babaunan mi. Papa? Makitak ti panagbaliw na. Saanen na naunget. Ken nasayatan ti panagsarsarita na. Sana kas idi, medyo makaipas dagiti palikas na. Maragsakan iti panagbalbaliw na, Papa. Ala, no da oras mo ikasarungkaran, wan? Wan, Papa. Aramidak dayta.
Ita lang ang naggranata dito kantin Felisa. Wan nga rod. Nasayata na granata di kantin. O sige, agmeriendata. O sige. Mayat tayo tinalamis a juice. Ay, makaisumak, Felisa. Apay. Adata, ababaunan laang. Agad adalta, di ti pagadalan ti babaknang. Anya nga rod, katbak nang matda Frank and Hubert. Data, ang mauy-uyaw idi ababaunan. Nakaasawa ta iti nagsisingpot abaknang. Saan la ang nasingpot? Nataerda pay. Pagyamanan taday ta iti Diyos. Nalabit, aday titigasan, para kadata nga impaay ti Apo. Gusto ka. Nga uray nakurapay talaang. Ababaunan talaang. Ngam, adamot gayam na pintas ang masakbayan ta. Iso nga ita, naragsaktan. Ngarod, kas panang supapak ta iti kinaimbag ti Diyos. Nasken mat at tumulong ta, no ada ka sa pulan iti tulong ta. Wen, Felisa. Nasken asaan ta nga agbaliw. At alyawan ta akanayon tinagtaudan ta. Gusto ka. Ala, Angie, good luck kadata, ngagpadpada. Wen, Felisa. Sapay ko mata makagradwar ta. Matungpal day ta, gapu ta napasnag ta nga agadal. Kablaawan ka, Felisa, balasan ko. Kablawan ta ka, Felisa. Nagbaligi ka. Nakagradwar ka iti panagadal mo. Kablaawan ka, Felisa. Nakalpas kan iti kursom nga HRM. Hotel and Restaurant Management. Agyamanak iti kablaaw yo. Gaslang ka ano lang, day di agpapaay tayo ababaunan, ije balay da Sir Hubert. Manon atawon tinapalabas. Wan nga rod, nana. Ita, nakalpas kan iti kursom. Wen, kan, ad-adda apipintas ka. Uray si ka, ad-adan apimintas ka ita. Wen tadamang papapintas. Swerte dagiti asawa yo. Tanapintas kayo nga asawa da. Saan kayo lang nga napintas? No dikat nasaya at pa iti ugali yo. Gusto ni Aldrin. Kat si Kanye, saya atom ti panagadal mo. Tapno makalpas kan tumatakas kini Felisa. Wala na. Sapay ko Apalan kayo. Uray kayat ko ti agadal. Ngam awan oras ko nga agadal. Ngamin, da kami ti katulungan ni Auntie Linda ijay grocery. Ala, agadal kamot ka anakan. Dua kayo kinidin dua kasinsin mo. Sige laeng, basta interesado kayo lakit day. Auntie? Wan Aldrin, tumulong kami iti dayta abanag. Ay na, agyaman ak unay no kasta, Felisa. Ita, tanakalpas ka iti panagadal mo, Felisa. Kaya't ko tulungan ni Hubert ang mga sigaso iti negosyo. Anya ti makunam iti singasing ni Papa, Felisa. Sige, Hubert, agtungpalak. Papa, agyamanak iti panagtalakyo kanya. Nakaya kon. Isodas ka na da kayo ti magimanihar iti negosyo tayo. Sige, Papa. Kabaalan mi dayta, kini Felisa. Agyamanak manan iti panagtalakyo kanya, Papa. Frank, agyamanak kan ka, Noawan ka. Saan kumaan na sa liwanwan ti biyag ko? Uray pa'y saan adataman bilang tinagkatuluyan. Amok, nga umasimsumot la tibiyag mo. Amok ka dino apay. Apay? Gaputan nagagat ka. Naanos ka. Kanasaya at katao. Kasta ka di? Wen, Simple lang ti kayat ko iti biyag, Frank. Ti makaadan. Kan maadaan iti natalgad at trabaho. Kastamat na makalpas dagiti kakabsat ko iti panagadalda.
Wen, matumpal amin dagita. Gapo, taag tinulong ta. Dakelan ti urnong ko iti bangkaw. Gapo iti intalagyo kanyak a negosyo, Angie, Felisa. Naragsakak ama kaamu iti dayta, Nana Linda. Ituloy mi latta ti tumulong kada kayo para iti grocery, Nana. Kan ituloy tayo latta ti agurnong para kada kayo. Agyamanak balasan ka. Kasla kaano lang, day di basit nga store nga enrogi tayo. Ita, may san a grocery. Husto ka, Angie. Kat pagyamanak mo, daldrin kan din to. Tanapudno da iti trabaho da. Ni kano man, saan da nagkusi. Dayta ti rason no apay akayat kumat a makaadal da. Agyamanak kada kayo adwa. Nakasaysaya at kayo. Awan anyaman na, Nana. Kablaawan ka, Felisa. Gaputanan anayon ti baligim balasang ko. Kablaawan ka mo't, Angie. Gaputan na saliwanwan itan ti biyag mo. Kat manulaangan atawan, agradwar kan tumutan iti panagadal mo. Wen Nana, iso asaya atak ti agadal. Tapno makalpasak akas kan ni Felisa. Nana Linda, nasayaat kayo matunay. Da kayo tinagbalin nga ina kada kami ka ni Angie. Ket ita, nasken akasarita tayo dagiti anak yo. Ta saan mat amabalin nga aginggat ingana, kat diyo ida makalangan. Agyamanak balasan ko. Wen, Nana Linda, tulungan da kayo iti dayta abanag. Agyamanak. Mako na anagbaligi kamin iti biyag ka ni Angie. Anaragsak kami. Ngam saan kami anaragsak? Gaputa saan anaan-anay ti ragsak yo, Nana. Katapno naan anay day ta aragsak iti puso yo. Nasken a makita, kan makalangan yo dagiti anak yo. Agyamanak unay kada kayo, Felisa. Angie, agtultuloy kuma tinapintas agasat para kada kayo. Gapo iti kinasaya at ti puso yo. Maligayang pagdating sa Timasakbayan Itapapagayam.